Hello, jotono sanja kaham. Tini kisah jora kaham, jora manka, ke nukjakna ni muchungka haita. Ke tini kaisa notification tanginga tabuk admission college rogo admission nazagi tongo ke Tripura University, Central University go counseling choli nai baskang chal rogo ke Kokborok rong ni sing 9 July da buhu hakin nogo ke afur rogo bo te kwang subject rogo tongo gangke aborok bo jotro jar subject nugui man khana tabule jotni no merit list nong khro pai khana hanai khaklai ke baksa singo bo subject merit ko entrance yawi poinan sep mano gangke kaisa kaina bai subject ro tongo jeban linguistics ro hindi ro sanskrit ro poinan gangke abro entrance riya ro pun habi manatang gangke candidate sikri baksa sema rogo buchung nugo hindi rogo candidate punya ro linguistic rogo punya ro ganga taisa entrance ro mana ba taisa entrance ya fano mana ni chances tong ganga sing tidak abon tin kisa nailai nei boroni busuk seat khali ro tong ga aboni sekang jeng te kaisa je music vocalo je admission nana hanai thangai tong boroni bagi kaisa saklai mong boroni bagi kaisa very important notification kok khanga sing tabo abono nailai gena tamu boroni notification je physical education point nei ro borok he je entrance test entrance passing kene admission mansera hene wansuk dong khana ahaya je music rogo phone hene boro je entrance pass kene mansenai hene wansuk dong khana kintu omo haya borni bagi especially ke notice nong khorkang ke notification nong khorkang ke abon singkisa nai leya nanggang ke aboro baksa saimen yo phonangi man baksa nugya khopanangi man mo test sarigo nong khorkana imata additional instruction regarding counseling cum provisional admission to the postgraduate programs for the academic session 2026-27 for additional बोलता है इसे दालोग जगह add खलाई क्या है ताबो रखूं के और जगह list of candidate call for counseling cum provisional admission to various postgraduate programs through CUET. The following instructions are issued for strict compliance by all concerned. के बोलने बाकी strict खलाई जा है ता attendance of waiting list candidate ke waiting list je tongnai borobo attendance compulsory tongnani nangnai inke ang waiting list ang man la khnei unogo asugui tongkhagai to nang manya nangnai kintu waiting list bo mara mano waiting mane na singdi hinsa waiting list mane nang mani phone mano nang manya kuning nang ke saya ko waiting na singdi hinsa kebo karon kuno karone adino soglia rel by final yang ke bini automatically canceling ithanai seat nga sito nang te khorsa waiting list hapnai oma haino raida nke nang bumung kui tonga nang dosa thangani bumung khujak tonga nang kasukri nang chogi ga 12 ta nke nang cancel amuna jorani mote sogina ni nang na hinke aboni bagino attendance of waiting list candidate hincha okay attendance tongna ni nang na asala waiting list je tongi tongai ro all candidates whose names appear in the waiting list of the concerned program are advised to remain present at the counseling venue on the scheduled date and time chong ke nini je dino date kle je dino time a dino nang jese ke pura thangi aro present mangnai je nini department to je nini subject je waiting list tongai roni bagi bo sep mani mano ba admission mani man haitang ke non-reporting candidate from the merit list the waiting list candidate may be considered for provisional admission against vacancy arising due to okay which is waiting list ro jodi vacancy tongke bor habi manai cha non-reporting of candidate from the merit list ni je ko jora o sogiya ga bin jaga mani mana non production of required document jodi document bin fulfill kri gobang ma document kaisa kaini je kri document gangke bo cancel ngi a jaga habi mana on non fulfillment eligibility criteria enga je criteria tomon a criteria bo fulfill claim enga ke ara bo cancel nai non payment of admission fee within the stipulated time okay je dino fee rejana 2 din se jora rawana 2 din bisinga jodi bo fee imal yang bin automatically admission cancel nai enke a jaga tai khorja waiting list habi mane hai roke gobang ma issue rok phono kata boro jodi om high problem phakanga waiting list soton jak nai a waiting list nim abun bagi norok jese ke pona ashalo thangdi nei saklai jakha haita saklai ke boro haita inke skill test physical fitness test oh ma
Inke aro skill test nini rengmari tai nini physical nini ko sak kahamda haimada amo haibo naijaklai hini sao abo hai jodi fitness kring age nang cancel ba nini admission mayang bo nang nang ke skill bani nini rengmari abo ngang MA in music vocal je khora sari gama padani sa hairok tangke a khorang rok rosabai ma khanar nang nai ba kisa misa borok no khus khlai ma phunok nai means audition haike rosabai ma phunok nai ahaino ang entrance pass ka test pass ka angke no man gla kisa misa ko vocal jeme MA in music to vocal mane je khorang rosap nai ro a candidate shall be required to appear in the skill test audition conducted by the concerned department as per the approved admission criteria. Hingga baru ada criteria baru admission no mahai tongo je neng rusabai maafnongnai audition ri maafnongnai je audition no pass hingga baru jadi caja khangga je nini admission serai engnai ba admission mannai. Hingga dance bo tongo MA in music no dance tongo vocal tongo hingga instrument no tongo tamjanai ikoro. Hingga dance no masai maafnongnai hingga bo audition marnai nai. Lebang mamita goria handi kothok handi manipuri bhojpuri tam rok ai kobang ma haita inke aburo borok je samani a mosamuro kaini sing musai phunuk bi inga nung musai ma phunuk nai kaise nung admission manai hini music rok ni kora puri ke saklai ka haita ketai kaisa ke physical education MPF master of physical education candidates shall be required to undergo physical fitness test in addition to document verification jagao nung je physical education dog borok bo test na jani chao standing broad jump broad jump ro 4 into 10 meter shuttle run 50-meter dash medicine ball through 1000-meter run. Canada advised to report in appropriate sport attire and be prepared to participate in all the prescribed test event. Kaise man nai na busu kora kori borong ma khachi tirang na tam ro ma khai through rok tong omo borong sai man nai borok abu passing kaise admission rok man nai ni borok ro saklai ga ko failure to appear the skill skill ai fail nga ga ni admission do cancel nani very chances tong ka amo ha ke kora ke tai waisa addition klai saklai rekha notice khlai ngama iko all head of departments center and admission committees are requested to ensure wide dissemination of this information among candidates omo ha ke candidate no saklai this hide di hanai omo ha ke notice nong khor khang gam belai no kirima singcha razamna ranya music le entrance le pasangi chonga razam malia sariga ma busineli angale admission te manliya inke tai physical education history kokborok borni bagale nangdo jaya borni bagile entrance pass inke number kahamangi jodi nin document ok thik thak tongkha nini rangri rok payment thik mote khlai ke angke kono problem krei কিন্তু আদিন সগুয়া জরা মতে সগুয়া আঙ্কে নিনিও প্রবলেম ফাইমা ওকে অমো নোটিফিকেশন মিউজিক বাই ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন বেলাই করাকে নোটিস রিড কা হাইতা ইনকে চিন্তাবো জাগাবো কোনি কিসা লিঙ্গুইস্টিক নি কিসা নাই নাই না লিঙ্গুইস্টিক নি को हिंदी नि किसा नाइन नाइन ना हिंदी नि काबसु सिट दं अंके ओ जागावो हिंदी ना हिंदी डिपार्टमेंट you are 11 STO child inke 11 child 15 SC kusukuri inke bono waiting list book rui joto se angke joto se bono joto ui busuk rujak angke joto ui borong ne aro 14 jon aro 11 child 15 jon achiko inke borno intake capacity jeng intake capacity ro borno prospectus so tongnai intake capacity taisa to bangani kok so to jon to nyangai ko borno ro pusi pungya kho angja bujiman borno ro pungya kho inke borno ro taibo najak na inke je kisam poinamu jonai ro entrance ria phano mani mano kisa jogajog ni department of thang khosna di ingke mani man tang ingke borong ko waiting list sikri tar mane no borong candidate kase kaya kho tep se nang kho inke aro SC ni si tong SC ni si ro
খরচ মানে সিক্রি না ইনকে তো ইনকে 10 মানের ও মানে থামে গিয়া হইতা ইনকে কক করে যে হিন্দি পড়নামু চুনাইরো নরক এন্ট্রান্স ইয়াফানো যদি সিট তংখনা হাইমা দं যোগাযোগ নারগলি ইনকে নর মানে থাঙান ইনকে te kaisa ang tam nani hচ্ছে linguistics linguistic biang thangka linguistic candidate ano kita mo electronics linguistics biang thangka bengali I call linguistics o palai ko se o ba চারজন আছে গাঙ্কে ও জায়গাও যতসি চারজন আছি পরিণাইকো অম হেমন্ত রাজ বিভু তানিয়া সাহা আলোক দেববর্মা রুসেন জমাতিয়া অনলি খরক ব্রুইসি এন্ট্রান্স রেও তো তাই গোबांमा সিট दंखो बरनार कमसे कम 30 टानि ऊपर सीट दं ओके जे लिंग्विस्टिक पढ़नामु चुनाइरो जुगाजुग नाहादि नरक एंट्रांस रियावइबो हाबै माना नतान हिंगांगे सीट अवेलेबल दंखो ओके अमरकता इनके हिस्टोरी बेंगली एडुकेशन आमति रकम तो सीट मानगला रखाय जेमन संस्कृत नायनायगेना संस्कृत এই সংস্কৃত খরক আছে জব 95 মান দেখা গই সিট বুরুং বুরুং সংস্কৃত যে মানাই পড়নামু চনেरो সংস্কৃত ব সিট দंखो गाबके एंट्रांस रो नांगला इनके इंग्लिश रकम के तो बुरुं बुरुं नंगना इनके आंगरो ककबरकनि सानानि मुसुं जे वेटिंग लिस्ट क्लाइजा वेटिंग लिस्ट बुसुंनि सिमी शिड्यूल ट्राइब और सिमी वेटिंग लिस्ट जे हरेंद्र त्रिपुरा सिसमाई जमातिया श्रांति देवबर्मा कविता आसलং शर्मिष्ठा देवबर्मा रिशा देवबर्मा रेबिका खुशी आनिशा दानियल रोमा मेहेर सानिष्ठा सालमा रतन बाबू त्रिपुरा बा रतन बाबू इनके बरक नरक थांबायदि मोटामुटी नरक र 20 जना 20 नम्बर जना रक फानो मोटामुटी थांगा अंके नरकनि मानि फानो मानो नरक वेटिंग लिस्ट नि सिजाफानो नरक आदिनो प्रेजेंट दंगैदि जुदि नरक ककबरक पढ़नामु चुंखा अंके नरक मानि फानो मानो एससी सीट आगे तो 64 जना रक नाना निकलायो इनके ताकलाई एससी सीट ना दना नाया नाविफानो मानो गांगर तो 50 से काया को गयां ताई साइड बा ताई 15-20 जना रक ओ जागानि खसा जानानि चान्सेस दं तार माने 138 मानाय जरा एबा 139 जरा फानो बरक नाइफानो मानो 138 रक मानि तंजाक बरक मानिफानो मानो नरक खाता थैदि नरक बो आदिनो थांलायदि इनके तिनि बागै असुक नं सिथुन ताई एडमिशन कॉलेज एडमिशन नानाय रगो एडमिशन चलि दं नरक जार जार पढ़नामु चुमन कॉलेज रगो थांगै जरानि मते थांलायदि खाना 29 तारिख खाना सेकेंड मेरिट लिस्ट नंखनाय रंनि एडमिशन लास्ट डे इनके जुदि नेक्स्ट दिन थांगै खोजना खांगाले तायंलिया खाना सेकेंड मेरिट लिस्ट जे नखरि दंने बरने खाना एडमिशन लास्ट डे इनके डेट नि मते नरक सबै दिन आबुन परेंगे जे वेटिंग लिस्ट रक बरसे सा काई फाइपियो नै के असुनं सितन जतन तैसा सानजा खा